بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وعملا متقبلا اللهم افتح علينا فتوحة العارفين بك يا رب العالمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah masih-masihin pengajian na to ha biasin kiatagnan na to kavi aturan sin pagbarisin hamzatul wasli ha in kavi sambat kurana sabot sin mga ulama imbahagian sin kalima aw long na isim aw fiil aw harf bang mga school among biya long nila ini mga parts of the speech ba yan? Oo, nasa biya walo bang ha mga milikan. Oo. Sami sambihad to, bang biya urul-urulod tuod biya mahinang daw siya patuyan. Basta diyo ka nila in noun iwan sin pronoun. Oo. Na inamin damir iwan sin isim na bunal do ka inday sab. Atin niya isim pagtawag sarih aun sab damir. Sami biya to bang mubi kon siwo dawet to. In kavi kaya tagnaan na to amuin barisin alaw sin Quran amuin al biyayan. In baris ni amu man pangadyon amunin ya. In baris ni ang halaw sin Quran baris ono yan. Baris taas tap alhamdulillah ar-Rahman al-Alamin, ar-Rahim, katanyan to. Except ha mga amuin nakawa na to kaviyad to. Kaviyad to aun mga kalima, nag-aagad day sab in hamza ini iwan silam, sa sumagawa bukon siya huruf. Inyad to uno siya to. Fiil siya to. So bukon yung baris niya, baris, taas. No. Na, marakala aw ma-encounter niyo yan, na inaki sab kamu lang nito ang sidri lang mo uno ba ini. Baris uno ini. Taas sadya sa may tayo ninilong niya wiyakuan. Na magduwaro anak ko yan, na mahal ka rin doon kaya ba'y tanta ka mo, sin atin yan na magpando ka rakuman kita. Bangyaon fiil, atawakan isim. Pag-uus, damik yan, nasabot na turakavi in a fiil. In a fiil isab, amulong nila pagtawakon verb yan, in barisin hamzatul wasdi ini, dua. Bang bukon dapan, atawakan barison yan, baba. Sa kaingatan ta sadya imbarisin ini, kaingatan ta imbarisin amun ini, aturun ta in amun barisin huruf ikatu. Bang inbarisin hikatu yaon dapan, na inibaris ta kanya dapan. Bang inbaris ta amun, ano ba ini, bang supama amun baris ta long tabian sinikatu yaon, baris baba na kaatawakan taas, inibaris ta rin di yun, no? Baba. Biasin kahinapusan nakawa na to. Biasin ini ha. Biutangan man biayan. Ini sambat na bukon ini kuan ha. Bukon ano ba ini baris. Bihayan. Na bukon baris. Na biadin. In pangaso biadin in pagbasya ta. Way ni baris ini. Way ni baris. Ini bukon ini baris. Bukon ini baris taas. Oo. Imabaya mga mag-review yan na magbalik naman pa page na to. Nabiya din, uning baris na yun, na duara. Bang bukon dapan, uno ba? Baba. Nabiya yun, ari kita ni makapag-usos, barisan ta kadapan at tawkan baba. So muna, aturun ta na in barisin huruf ikatu. Bang in barisin ikatu, yung baris baba, na baris ta baba. Bang dapan. Nabiya ini. Isa, dua, tu. Amuna in fa. In fa rin di uning baris niya. Baba. Naring nga sabihan, uning baris ta rin di. Nangkad, bang magbasa, infiru. Way na yung pagduarwa. Way na
duarwa. Na. Lima bay-labay kay kabi yaon damikyan amuin ittaku. Biyayan, in kabi. Biyayaon, uning baris na ini, law mo, na, kanong taon ini, kita untain, barisin huruf ikato, aun waktu mag-usos, 1, 2, 2, naun ini, kaf, uning baris niya, dapan, barisan magtuyo niyan, dapan. Na, sakali, bang mga ibarat mga magtesyaon, na wrong, uy, long may, ito kato, long wrong, ikaw rin nag-iyan, kita uning barisin ni kato, 1, 2, 2, na dapan na may tayaon, biarisan ko dapan, correct sa yaon, na wrong, may ta, sa mapag itong mo, may ta, pasalansin, inta ini unini, aun sadda, sumabto niya, hati niya, bali biha, double siya yan. Biyanin dagbus niya. Na, sari di, buko na mo yung kafi ni katuyaon, unih katu huruf, amurain ta ikarwayaon, naunin barisin ta yaon, taas, nabiya na sinagip, bang in huruf ikatu baris taas na ka, atawakan baba, ini baris na kanini uno, baba da. Hangkan da bang ha verb, atawakan fiil yan, duara, bang bukon baba, uno, dapan, damma. Bang ha huruf, amuna in al ini, unin baris na yung sab, taas, na. Nabiyayon, yung pangadyan ta, biyayon sabing pangadyan ta, amunin isim. Oo. Sambat nila ra, bangha mga milikan, noun. Noun is an action word. Allahu Akbar. Ay, unini, ay, in verb niya to ati, is an action word, kuha nito. Sa inamun noun, is a name of person, things, katan, sabi na pa kayo na po siyan. Yari na mga kaingatan niya sa na. In action word dati ito, kuhan ano ba ini? Verb atin yan to. Na. In haisimisab, halaw sin Quran, magkulang maglabi, mga 8 kalima in nasabot din doon. Bang tapangadyon, halo ka Arabi, hang po siya, hang po. Bang ko mga jiha sarf na ka, tawakan na nahuyan, at tawakan mga imla, karakan mo in kalimat, luga Arabiya, in kalimat din hang po. In mga isim niyaon, mga noun niyaon, hangpuing kalima yan, hangpuing kalima, na di halaw sin Quran, isabuton tarin doon, 8. Mungbukon 7, tawakan 8, biyad to. Pag-ubos, hambuk din hikawait ako kanyo. Kataan sinhamun halaw sin Quran, amin nasabot, amin hamzatul wasli, amin isim, inini biasan sinamun, ano ba to? Amun regular verb, iban irregular. How ni mataod? Irregular tawa regular. In tagad ka, how ni mataod? Regular? In irregular verb, aw nasal tartanto ha, biya bukon da siya mataod, aw to, bang mo memorize niyaon, mapuas niya yaon, law mo, regular na siya kataan. Biya di ko nakatong mga, aw, diya pagkarukan ko, biya nakaw na. Yan, regular, iban irregular verb. In inisab damik yan, haisim, lang tahalon sin Quran, 7 atawakan 8 na kabiyan ni masabot ta rin di, amo sadya, kita unta sadya, indanan mo, bang mo yaon na memorize na law mo, inimbaris niya yaon, bariso ni sabyaon. Inhaal, kita, inal, inini, imbaris niya, taas. Banga fiil, bang bukon dapan atawakan bawa. Bihayaon, in hamzatul wasli, kaya bait akura, apa nagnang kabi. Uno tuan in hamzatul wasli, siya na in hamza. Sa hamza, harag mo si alif yan. Bang kita umatod, bukunin niya alif tuan. Narag mo si alif. Sa sumagawa hi hamza yan. Oo. Impiag biddaan niya iban sin alif. In alif, di kabarisan, duga hindi nga baris patay. Ada pun in hamza yan, na makajari mo barisan taas, bawa atawakan damma. Biyayaon, haisim isab, baris baba isab siya. Oo. Sa uning pagyan ng baris baba rin doon. Biya na sinangi ko, in hamzatul wasli, bang, in kalimayaon, tagnaan mo siya rin doon mas sa,
Haisim yan. Imbaris niya, baris, baba. Bima na bang inhamza yaun, way kalima atawakan huruf na kauna rin kaniya, way kalima atawakan huruf na kauna rin kaniya, isulat mo, iban basahun, milabtik mo yan, basahun mo siya yan. Malainkan bang aun, mga kalima na kauna rin kaniya, uno na siya. Bang mga English yaun, silent na siya. Yaun da siya sulat, sa sumagawa din na siya unuhon yan. Di na yung basahun. Siya sulat, isulat mo sa di na siya, basahun. Biya din tuwanin, biya di na basahun. Lumatun na kaupakain, pahuruf ang yung sumuno kanya. Biya ba singkabi kita di lang takam example. Biya mangira ko man bang di kita na makapagunoy ni. Makapag-review ang karay. Kita niyo ha? Ya ayyuhalladzina amanud hulu. Kita, ini hamzatul wasli sa ini. Nah, Nabi ayaun, in hamzatul wasli, aun na kalima at tawakan huruf na kauno na rin kanya. Nakaw na rin kanya. Naray nga sabihan, pag umuso, ini ni sabpatay, ini ni malawa na yan. Sibu indua ini malawa. Dahil nga sabihan, in pagbasa ta, dahil karap pakain. Padal. Di mo na ini basahun, silent na ini. Ya ayyuhalladina amanu dukhulu, amanu dukhulu. Bukun na kawim yan, ya ayyuhalladina amanu udukhulu. Bang au magbasa biya turong. Ya ayyuhalladina amanu udkhulu rong. May ta sawab sin yun biasa niya pasin au na huruf na kauna rin kanya. So ay direct na amanu udkhulu bali biya malawa na sa kaulala ini. Sumagawa bang sa upama sadya tagnaan tumagna ka magbasa rin di. Bihayan dag sa upama ito sa upama sadya tagnaan mo basahon ini na suway mo rin unhon. Suway ni basahon may tayad to. Pasal ingkarya sa lisin ini, way man agad. Way man lamud niya rin di. Sa biyutang sabsiyan, hasupaya in huruf amun sumuno ka na yaon, baris patay man yaon. Hasupaya mauno, mabasa. Pasal bang yaon sa pamalawain hamzatul wasli, dahil patay, mabasa mo yaon. Lang kubasa ko no. Lang simpakato. Odo kilo. Oy, misan ni narab, di na makabasa. Ikaw pa isabihan, di mabasa. Naringa sabihan, nabasa ko no, na amo natin, hawak to yan, amo natin aturumuin baris si kapilawayon. Ikato, 1, 2, 2. Dapan, naunin pagbaris mo rin di. Dapan, na udukhulu. Diyan. Iyan hauni yan, afiil. Nabi aun haisim, kita ng haisim. Muna, amuing kalimat, ibin. Amun ini. Kataan sin baris haisim, amun kalim haisim barisun wa, amin hamzatul wasli niya. Baba ha? Sa uning pagyanong baris baba day nun, bang sa upama balikan ko, tagnaan mo masaring kaniya, haway mga kalima na kauna rin kaniya. Malaingkan, bang aun na huruf makaw na rin kaniya, ininimaw na siya yan. Malawa na siya yan. Atin niya biya sa kaulola, silent na, way na siya rin doon. Okay? Nauno patuan lang ni may tapatay ni pangadjion sinway raman ni kawanan. Di raman ko magbasa lang mo. Biyahin yun, di raman. Ini piangadji tay ni supaya kaingatan ta. Kaingatan ta. Hukun, bunal bang yan magbasa ko halang sin Quran, di mo naman yung basaw ni sa isa niya biyan. Sa imagine ako no, biya sina suratul Tawbah kabi yadto. Suratul Tawbah kabi, panagnaantud siya. Way mga kalima na kaw na rin kanina. Yato siya panagnan, nabiya din pagbasa mo. Na, ang kandat suwayra ingaton. Nabiyaon, kita niwa, o kaman niyo, suratul Maidah, ayat, ang putag upat, wala ko nakiabutangin unuway ni, page niya. Sa suratul Maidah, ayat, ang gatus, ang putag upat. Yan na, last page na siya. Last page, panagnan ayat tuod.
Page 127. 127. First ayat tod. Ayat to? Oh, ito na panagnan tod siya. Last unini. Last gi kapansin kwan. Ito to panagnan. Na. Yan. Nakita niyo ba? Ayari ya? Yari ya? Na. Kita niyo ha? Bang kita magbasa, way man problem yan. Way masala. Bang tabas sa hununo yan. Sugpaton, way man yan. Oo. Sa ingkita, may tatayan yun, huway ni. May tatay ni biya mga, may tatay ni basahon, ay pangadyon. But, so pa masadya. So pa mabiyan. Biya din, ingatun takuno. Bang kita niyo masabihayan, biya din yung pagbasa ta kaniya. Amo yanin amon, may tata si pangadyon. Ha? Nakita niyo, ha? Kita niyo. Qala Isa bin Maryam. In hamzatul wasli ini, amon ini. Yari na siyari itong, way uno na ini. Ha? Way baris na ini. Ha? Na, biyayaon aun huruf na kaun na rin kanya. Malawa na siya yan, kita niyo. Qala Isa bin, harap pa kayo na biasa ta. Paba na. Qala Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Na impangasura yun doon. Bangsaw pa ma, impangasura, ipabasa ko kay mo. Tumagna ka rin di ini. Di hindi ikaw tumagna. Sa pamasadya. Sa bukon man yan, di ka makadyan tumagna. Di nung pasal, sugpat yan. Di, oo. Na, di yan, incomplete sentence yan bang kau magbihat. Basta, sa impangasuko ko, ini, basta ako bihayan. Amo yan in kuwanta. Na, nawang bihad, tuway na problema. Qala Isa bin Maryam, biya na sinari, ini ni mauno na sa ini. Silent, malawa na sa yan, di mo na yung basaon. Sa bangsaw pa matagnaan mo rin di na. Uning baris na ini? Baris baba. Sambat kura kaniyo, bangha isim bihayaun, amin hisulat ko bihayaun, 8 kalima, indanin niyo halon sin Quran, imbaris na yan, barison na yan. Baris baba tod. Kita niya, baris baba. Uno yan tuan, amun ini. Ibnu. Amun ini, kalimat ini. Qala Isa bin Maryam, Qala Isa bin Maryam, bangkaw tumagna, imbarisin hamzah, amuin mga ngan inibiyayon, barison yan, baris, baba. In kabi'i, in al, baris taas. In hafiil, verb yato, baris dapan, iban, baris baba. In bihaon isab, in hamzatul wasli, barison yan, baris baba katan. Na, bima na, bangsaw pa, maiyan takawlong ko, basa kuno. Basa kuno, nari na ko magduarwa. Law mo, in kalimat ini isim. At niya amoy nasabot yato na imbaris niya, baris ano yan? Baris ba? Law mo, Ibnu Maryam. Bihan. In hikamarwa niya, in ibnu yan, in ibnu yan, anak usog. Oo. In ibnatun, anak babae. Na, ibnatu yan, anak babae, sabihan. Oo. Parang tanda din, barisan tamang nabawas niya Quran. Suratut Tahrim, ayat yang petag-2. Ya, tutu ada bawaan. Page. Yaitu na before sin Suratul Mulk, Tabarak. Page 561. Kita niyo. 561. Hmm, 561. Ayat ang putag-2. Kahinapusan na ayat. Danin niyo yan. Nah, ilingkat to diyan. Putag 2. Kahinapusan ayat. Page
500 ay 561 before sin Suratul Mulk, before sin Tabarak. Before sin Suratul Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk. 561. Habian ha. Nakaliw na san? Naamoy last yan. Na amuniat to hapanagnaan pa niya wa Maryam amuni ari dapit Maryam na. Kita niyo ba? Balik bang kamu bihayaon ada kala kalupahan niyo rayan. Pagbalik bang kamu mabaya in isim amun mga ini kawaon ta biyaya o bang kamu mabaya kuanan niyo yan asal. Bang aun yan Quran niyo halawom amun mga darang pagbasahon niyo asal niyo na yan iyon ang bayan. Makajay, indanan mo yan, lain-lainan mo, atawakan, sirkilan mo, bihan, tibulungan mo. Nasa sumakawa, bunal, sambat kurakan niyo, way raman sa magbasah kanini, amin basah mo, inisadya, way. Sumakawa, inito pangadjian mo sadya, inilaw mo, bang ini sa pama, bang iniway na, law mo ini ang baris niya bawa. Way, para kau biya, aun biya kakuanan mo. Na, nakita niyo ha? Kita niyo. Wa Maryamah. Ini uning pagtawag hay ni. Hamzatul wasli. Na. Bang aun na kalima huruf na kau naring kaniya maun na sa ini. Silent na ini, malawa na ini. Naring nga sabihan, mim harap pa ba? Imbasata. Wa Maryam banata Imrana. Wa Maryam banata. Ini malawa na yan. Malawa na yan. Na. Impangasubiyaon. So pa masadya, di kita tumagna. Di kita tumagna masya. So pa masadya. Bihayan. So pa malang. Bihan. Na. Unin baris na ini. Muna way baris. Ini bukunin ni baris. Kaya tiantara unin ini. Na. Unin baris na ini. Namun natin namin muna tumtumun mo. Law mo. In kalimat ibna. Amun ini halaw sin Quran baris niya baris no baba baris baba biar sin nakawa na to kawi ato na ay amun bihayaon panagnan ibnu pagus ibna na bihayaon baris baba kataan niya kataan sin kalima amun nasabot tay ni bihayaon mga kalima amun surat tay ni baris baba na kita niyo ibnata Imrana way na yung pagduaro mo di na kaw lumo untakad kaw. Di na kaw ayaw mo pa singura biasing kavi amo na fiil. Kita mo yung barisin ni kato, bukon yan. Bukon. Saan na dumatong da kita maun? Harap pa kita pakain dumatong yan. Dumatong da kita ramik yan, pa mga kalimat, mag-aun sibuan na iban ini. Nasway ko sa maun ini. Madjara. Oo. Na. Ini katunia, amo yung kalimat, Isnain. Amoy kalimat. Aon saan biya mga adlaw isnin lang niya. Adlaw isnin. Uning panagdan adlaw. Kamu kuno. Ahad. Pasal ahad ang buhok. Wahid. In isnin lang niya isnain. Atin niya dua. Na into. Sulasa. Na amun adlaw salasa law niya sulasa tu in arba'a namun arba khamis kalima nabi atusan na in hikatuyan amun na in kalimat isnain nabang kamu magsulat aun kaibanan tudian kaibanan bang mga magsulat, pagbutangan nila pa ini, kalimat ini, pagbutangan nila ini, hamza biayan. Atawakan bang mga butangan, mga al, biayan.
Ang kaibanan niya magkarong. Pagbutangan nila biyan al-ithnain. Natumtuman niyo, misan pahisyo, misan malaikat nga taas langit, bang magbuhin ni. Di para way malaikat magsulat biyan ni, di misan marong. Bang aul nagsulat biyan ni laom niya? Oo. Totally bang haamuin kuan sinuno ini, amun biya mga basic haamun haimla pagsulat biyan ni, wrong siya, wrong. Wrong, misan ko maglibot sindon niya, wrong to diyan. Oo. Aun yan kaibanan. Labilo na bang biya mga magbutang biya mga jadwal biya schedule yan, long niya, Yaumul Ithnain. Pagbutangan bihayan to, narong. Di yan makadari pagbutangan unin eh. Hamza, di. Na. Ini, di yan makadari bihayan. Na ini, way baris niya dugaing. Di ka makain asnain, usnain. Di. Unin baris niya to din eh. Baba, isnain. Na. Nang kanda, kita niyo Surat At-Taubah. Page, Surat At-Taubah ayat ke-4. Long ta page 193. Ayat ke-4, page 193. Yan ni Sabhamun Kuan. Page Surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat ke-4. Page 190. Pila ba to? 3. Nakita niyo? Amun ini kita basong ko namun kuan niya. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru thaniyasnain. Amun ini kita ya harap pasa ini malawa yan. Saniyasnaini. Na yung pangasura yung doon. So, pama, tagnaan mo rin di. Amun ini. Biarin. Isnain. Uning baris niya, baba. Wayan baris niya dugaing, baris baba. Bang inkabi, amun al yato baris taas, biaya unisab, baris yung kataan, baris baba. Sumakawa, sambat kurakan nyo, kapag balik-balikan na to, way raman sa magbasa mo. Amun kuan, sa kita, ingat ta sadya, in mga kalimat ini, bang sa pamatag na antara, hindi ikan niya, bima ning baris niya yun, baba. Kaya tiyan, na. Ada po, bang kita magbasa, di raman kita imiyan, sani, pagus, isnain, izuma, di, way man magbiat, langkusun taraman yan, imiyan na kita, saniyasnaini izhuma fil ghar. Nah. Yan. Aun keling kaantati. Tidak mau no. Inangon tanay kaupat. Imriin. Nah, Suratun Nur.
Ayat ang putag isa. 351. Surah An-Nur 351. Kuan 351. Surah An-Nur. Mulk Surah An-Nur 351 ayat ang putag isa. Biyayin niya. Pang kamo magkita sin ayat dahil di mo na ay umbol. Di gus biyayan. Biyayan. Ayat tunggatos kay man tag isa. Yato panagnan ayat putag isa. 351. Ayat ang putag isa. Na. Amun ini ya. Namun ikatuyan imriin ay kaupat. Nayan rin doon ayar ya. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Bagus ya to? Amun ini. Likulli imri'in minhum. Namun ini kita hinamsa ini, amun hamsa ini. Likulli imri'in minhum. Amun ini. Bangsa pa makuno hiigtain ini atawa kandi na kita tumagna. Uning baris na yan. Baris baba. Baris baba. Naam. Biya waktu na. Bangin na kato oras. Ya Rabb. Nah. Nah. Bang biya agad-agaron, pito raman tod siya. Pito. Sab aun din di dua ka lima, long tahang kasiwo daman siya. Ang kasiwo da siya. Amunain isnain iwansin. Amun isnan. Ini isnan. Siwo daman isnain yaon. Isnan dua. Ini ni isnata ini sab dua ray sab. Sa ini ni para usok, ini ni parahon ini. Babae. Ini ni sab isnan na bang ang mga kaingatan na san simbiya mga magnanahuyan. Law niya fi halatir rafa'. Na ini yung fi halatil jarri wan nasbi. Naam, isnain iwan isnan. Sana biutang ko sa jarin di ang kandanayan kulong ko'y kawalo, but day sab kaingatan tasin ini biara sin ini baris suno yaon. Baris baba. Sa katanin ni misam unuhon, yan dahalon sin Quran, maray misana kuri na magunin ni magsabutod katam. Tumtumun na to sadya in aturan sin hamzatul wasli ini, in aturan niya to diyan. Unin aturan niya yan. Bang di hamun nasabot na to amun walo ini atawakan bang tahiig ini pito atawakan walo na long tawian. Kataan sin baris niya yan, baris suno katan yan. Baris bawa katan yan, baris bawa katan yan. Iyan bang so pa matagnaan tabas sahon dahil haunin, dahil mga word kalimat ini. Bang tagnaan ta rin di tagnaan tabiayan. Bang tasya tagnaan. Malaingkan, bang so pa biasin na mo yung kavyaksahan na to. Biasin kavyaksahan na to. Aun mga kalima, sugpat tabi pa mga ini, bima na ini, di ta naunhon ini. Di ta na ibasahon. Silent na siya yan, kataan. Kaya tiyan, sa imahal ka rin ito, amun kaingatan na to, bang ta basahon isa-isa niya, atawakan tumagna kita rin doon kaniya, maingat ta na to, urulon, basahon, bang unin barisinin uno. Hamzatul wasti. Bima na yung katanin amun nagkasabot na to, baris sunong katanin ni, baris baba. Na. Baris baba. Long ta sa pamangunhakuan. Amun isim ini, kahina pusan dihil kukuan kanyo. Example,
Tahu ini isimah. Ini sin ini. Biyan bayan ah. Nah. Fakulu mimma dzukira. Wallahi. Nah, Suratul An'am ayat hanggatus ang putagwalo. Long ta page 129. Hanggatus ang putagwalo hati. Page 142. 142. Oh, page 142. Abiyan na? 142. Suratul An'am ayat 118. Page 142. Akara kahinapusan tud si ayat. Yan tud siya kahinapusan. Ah? 118. Suratul An'am. Suratul An'am ayat 118, page 142. Nah. Nah. Okay na. 142. Nah, kita ni ha, amun ini ya. Bang man baon urulun sin mga katawten manguran na to. Fakulu mimma dzukirasmullah. Mimma dzukirasmullah. Nah, bihayaon bang sa upama kuno tag na antara hindi. Dahin ha ini. Una ni paristaha ini. Bahwa atin niya biya pagbasa ta kaniya ismullahi. Ismullah. Nah, amo yan inuno ini. Inamuin na maluhay naman ini pasalan long tapito at tawakan 8 taon niya biyan na kay kakuha na mo kaon kadumudumulan mo ray doon. Nah, murayan. Mapuas na dito, way na. Oh, ingka matawran namon verb. Amun fiil. Na soy mo soy kumingat magindan kaniya. Oo. Soy mo yan kingatan indanan mo kan indanan mo. Oo. Suratul Hujurat. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Na ito aun ito aturan dahab duwaing niya to. Aun. Ha? Pasal aun al niya ito. Oh, sa mabot tarat to. Dumatong na kita mat to. On the way na. Insyaallah taala. Na next year to pasalan ang kuwi mga kuanon tagahaba-haba biya mga sa makadya isa bang biya kuanon tanah ambuk sa jay ni para pag next year to do kaing ning kuanon ta. In pangadyan ta next year to, in pangadyan ta next, insyaallah ta'ala, bang biya mga wera uno-uno, in next year to isab, hukuman iban aturan sin 2 hamza magbak. Aw niyan 2 hamza magbak. Nabiya di inuntayin pagbasya ta.
Sa biya na sinaki, ini ingatun ta. Biya na sinaki, ingatun ta, biya rin yung pagbasa ta kanya, bang hamon ha isa-isa niya, at tawakan doon siya tumagna. Malain kan, bang sa upama amun sugpat dadeng hamon kalima na kauna, way raman ito problema. Sa biyayaon, ingatun ta sadya, bang sa upama kunbasaon ta isa-isa niya, at tawakan tumagna kita rin, di, biya din yung pagbasa ta. Naamun ito yung pangadyon ta next one ito. Na biyayaon, di lang ta kamubi ang mga aon halong sin Quran, kitaan niyo, o kawan niyo ha, page 296. Surat Kahf, 296. 296. Ayat 21. Ini page. Ayat 21. Oo. Yan na, yawakan nyo na. Amun ini ay sulat ko ha, palagoon ta. As in, palagoon tod. Amun ini. Amun yan hagi hitung-hitungan yan. Faqalu banu alaihim bunyana. Kita ni wayana. Kita ni ini. Surat Kahf ayat kawan tagisa. Kita ni ini. Basa niyo kuno kako. Faqalu bang tabi isugpat sabat kurain ini malawa day sabi niya amun madi ni bukon yung pagbasa ta faqalu benu bukon na yan ha malawa na ini damikyan so direct kita deng halam harap pakain baba faqalu benu alaihim bunyana nah faqalu benu nah Nabi ayaon, impangasubukukan niyo. Biya diin, kita ni ibnu, ini ni, hati niya, aun sadya uno ini. Wow, nah. So pa makuno, tag na antara hindi. Tag na antara hindi. Uno yung biya rin yung pagbarista, so pa masadya, tag na mo rin di. Di ikaw tumagna, ayaw mo basahin ini. So, pamasadya. Ayaw ko masasin ini sa dimbasahon mo. Na. Ano? Baris? Impa nga sumay, tabiari sa baba. May tamo biyari sa baba yaon. Atin niya law muuno yan. Isim. Lamod siya rin dito. Na. Muna bukon siya isim. Insyan fiil. Uno siya ini? Fiil siya ini. Fiil. Verb siya ini. Oh. Bukon siya rin doon. Bukon siya lamod. Na. In ini. Aun diagbusan niya yan. Aun yan diagbusan niya. Sa mapinig buin yaw lang mo isim iwan fiil, haun hama na. Bang mo kaingatan. Oo. Makajari ko iyan ko kay mo biyayan. Baris bawa day sab, ibni. Makajari ko iyan bihat to. Nasabo ko ni isim, uno yaon, fiil. In ini, fiil. Nas, di nga sabi yan, unin hibarista kaniya. Unin piyangadin na to kabi yaon. Bang fiil.
Atin niya unun hinangon tabang fiil. Kita unta imbari sini kapila. Ikatu. Kita unta bang imbari sini katu yaun damma ini butang tamari. Bang imbaris niya baba unhun tay sabi yaun. Atawakan taas unin ibaris tarin di baba. Dua raman bang mukun dapan atawakan baba. Ini unin ibaris takan niya. Basa niyo puno. Nah, bang kau nagbasa sa blaw mo biat to ubnu, uno na isabiat to? Wrong na isabiat to. Uy, na mo. Oo. May tatulong mo wrong. Pasasin, mo in kaidayat to mo biyan, amin suway unway ni. In kaidayat to, kitaon mo in barisin ni kato. Oo. Na may tayari mo ikato ini. Na, amo na ining pag-iyanon da hindi bang mga upamakon pali, bukon ini pali biya mga pakas-pakas sadya, babaw-babaw. Ini mag-opera, kakunan na ini unhuan ba ini? Operahan. Kakunan na ini unhuan? Operahan. In pagbasa mo kanya, bang muri basaw ini ni, in baris mo kanya, bariso ini. Baris baba. Baris baba. Na, laungutuan, na bang mga kato, nagkuan na nagunin eh. Nagsulang na ibansin, amin baita mo kavi eh. So, imbita mo kawi, ibang hafiil, aturo mo sa jain barisin ni kapilayaon. Ikatu, bang ini katuyaon dapan, narapan, bang ikatuyaon, bawa atawakan ataasin baris niya, na suway baris, ini dapan ini katu niya. May tamo biyari sa nunuray hindi. Baris, bawa. Na amuyan inun suway ni research. Na insyaAllah ta'ala, aun dayan kuanan niya, aun da parsupatan ni Iban sin amun susungon, kuanan na to rakman uni, sugpatan na to rakuman, insyaAllah ta'ala. Lawagon na to, may ta na hinang bihayan, bukon, biasin amin nun ini, may ta bukon, dapanin, biarista ka niya, sawabsin, amuatin unon niya wayato, inkarya sa lising kaida niya, oo. Amuatin aturan niya, na may ta isabi ni tuan, biarisan mo bawa, oo. Sin, sambat mo bukon day sabiyaon isim, iniyaon nun ini, fiil, na. Lawagon mo ma. Palawag taman ka niya. Siya hindi lang takuan. Sakit o. Kaniya sadyay sab. Na inshallah, ina page na to, atin niya murul-murul na sadya sinunway ni. Pangadyan na to. Asad, hatiap-tiap kita ni magpangadyi, i-unway ni. I-upload na to rayan katan, na sawabs bukon sadya mun kita niyo, sabang kita niyo sadya ini, natiyo-tiyo ra kita niyo. Oo. Na idamik yan, in mga sila katote, mga oran na to, amuin makaiyan, na busy na hapag-usahan, nakaloy sa pawakto nila humalihali, na sa padpad isa buhay rahinangon, dumungog-dungog isab simpangadyan, alhamdulillah, kawapay sab karayawan, insyaAllah ta'ala. Na mura-muran, continue ta na kuman. Sa lulayon na to, bang mayta, kaya barisan sa inibiyay ni bawa, unin na hinang hangkan, iwan sabab, iwan na kaibanan din ng mga amun fiil makawa na to resab insyaallah taala ada kala hapag-uso santa makaiyan kita law muna uno ini kimugdan na sa ato ako may tatto mga narong pa sawabsin apag-unuhan bayan ni apag-ususan na bian hadto insyaallah taala murah-murahan bangman kita ni uridan da sinallahu taala masiku sugiban kaya iwan pataptapon kita ni halaw hidayat niya. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.